Image TV miyang tabirib singbu tamkha nore me khurum jari loinena ngasigi maroi ma pau pijari. Teachers Day gi thoram paksana pangthok nakre. Mit humni satrakpa capacity building program on natural dyeing technique training ngasi loisin kre. Lai inkhol eviction toba yaroi haibagi khunja singna rajbhavan da thomjin kre. Loinena Yamuna Turel gi ising national capital gi mafam kya da sensil lakre. Hojik mapung eba paulo birasi Oja ama oiba haiba si mahairoi singbu takpi tamiba khak natana makhoibu mangal gi lambida lamjing bi basu oigadabani haina Chief Secretary Dr. Punit Kumar Goyal na phongdokre. Wafam asi ngasi state asigi Department of Education ACE, Human Resources SR and Technical Education State Council of Educational Research and Training SCERT amasung Adult Education na punna kusumna dana Palace Compound leiba City Convention Center da pangthokhiba State Level Teachers Day palan thoram ga mari lenana phongdokhibani thoram aduda sahi asigi oina State Teacher Award phangkhraba top Makha Upper Primary School gi oja Laikrum Maria Sagwanban Popular Upper Primary School gi Rajkumari Omadini Kunthonganbi Upper Primary School dagi Sima Suba Ningombam Junior High School gi Hanthem Gopen Samusang Santipur Upper Primary School gi Nomikapam Dhamen Eastern Ideal High School dagi T Susita Devi Konjeng Junior High School dagi Moirangthem Syama amadi Masi High School dagi Kansoa Komong Maringda Case Award yauna certificate amadi memento pidana kai khomna utki loinana Standard College Waikhom Mani Girls College Manipur College Kyamakha Pampton College Don Bosco College Maram Khamripur College Kaksing Imphal College amadi Kaksing Khunau College haiba college sing asidasu matangsina Manipur State Award for Educational Excellence ki mana sing lanthokna hena mai pakba apaba college amama oinaba pungning thawatke From aduga mari lenana Chief Secretary Dr. Punit Kumar Goyal na makhata dun hai na ema ohenna ba honna bada oja sing na loriba thodang sing tarai na lophade makhogi honna ba kanba miyok misan phaba amadi kathok kaya na ngasigi khunai asida leiriba naha kaya gi marai ba lepli amadi oja ama oiba haibasi mairoi singbu takpi tambiba khak natana kangau nraba naha kya bu mangal ama utpi duna makhoibu mangal gi lambida lamjing biba aduni haina phongdokki nakal amromda su gi matangda pawmising na hangba wahangi pakhum pirduna mahang hai kuki su group singna India madi Manipur lengak ki marakta yanaba produktuna sahit taunar khara warol kuning mak ngak sarkadabani hojik laiba lengak asina honariba sing asi state asida santi hanjilakna bani India lengak amadi kuki su group singa yanaba produktuna state asigi highway hangna bagi matangda sahit taunar khara warol kuning mak Satnaba Horagani Amadi Sai Town Krava Yana Serol da Yauriba Warol Kurimak Ngak Satkadavani Haina Fondoki. In regions with limited economic and educational opportunities, the role of teachers is even more crucial. Your creativity, guidance, and ability to inspire students towards diverse careers while nurturing their motivation and resilience make a lasting impact. Manipur State Sumang Lila Council Sindana Ozagi Numit Thorunga Loinana Sanakai Butombi Hauruksam na Taibangda Kongdar Numitki Bird Anniversary Thorungasi Ibuam Sumang Lila Sanglina Pangtokre Thormaduda Manipur State Cooperative Union President L. Tompisik Singna Athoiba Mithung Theatre Center Manipur President P. Kogendra Singna Thormapu Manipur State Sumang Lila Council President L. Tomba Singh Amadi Rumal Theatre के Senate Director Loitombam Brajmona Akhanaba Mithungnen Singh oina saruk yake Art and Culture gi lamda saknariba mioi kaya amadi artist singna sanakai butombi hauruksam gi photo da hai katuna ikai khunaba utkiba lena ojai butombi bu ningsing jaba amadi theatre lila gi oiba mutloi daba loksing pokta kaya bu naunana ningsing ke Thorom gi taram okpa amadi nungyobe warol thamluna Sumang Lila Council ki lifetime secretary Sagwakpam
हेमंतना थिएटर अमदी लीला की लमदा महिरोई आर्टिस्ट के आबू लमजिंग लपताक पिरंबा सनाखाई बुतोंबीना तौरंबा थबक थौरम कया सिंथाकी असुमना थिएटर लीला की दमक कथोकपग लोइना होनबिरंबा ओजा सिंबू निंगसिंगबा ओइना लेप लेतना तोंगान तोंगानबा थौरम कया ग लोइना ngasi थौरम asi पांगथोकपनी हाइकी थौरम की सरुक अमोइना मोइरांग पर्वदा युमफम ओइबा लई लांग बहाइन मिंथोनबा प्ले मसु उतकी ओजागी नुमित टीचर्स डे की थौरम बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा कुंबीदा लेबा संबलई सेकपिन स्कूल SSS दा महिरोई सिंगना ओजा सिंगना संब खुदोल पोट पितुना इकाई खुनबा उत्तुना तोंगान तोंगानबा मखल मथेल कयागी थौरम गलेना पांगथोखरे स्कूल की ओजा सिंगना डॉक्टर सर्वफुली राधाकृष्णन की मदम दवांगांगदुना खंगन की लोइना महिरोई सिंगना मखल मथेल कयागी थौरम सु खुदोल तमकी थौरम दुदा स्कूल असगी फाउंडर सु ओइबा मालेमदा अचोवा फिदा अमा थमदुना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मोरांगथेम ओकेन SSS की एडवाइजर रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल KS ज्ञानीभूषण स्कूल असगी प्रिंसिपल रिटायर्ड हायर सेकेंडरी लेक्चरर एंड इवोल अमदी ई पावी लमदा थबक तौरिबा मियोइसिंगदसु सरुक याखी थौरम असगी सरुक अमा ओइना स्कूल असगी गार्डियन दा साइंस इनोवेशन की माइखुम हांगदोखी स्कूल असगी फाउंडर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर M ओकेना फोंदोखिबदा स्कूल की गार्डियन असिदा हौरिबा साउजन थीरबा सही मरी मुक सुरबा पुंगदोन पांबी अमा सही सिगी मे तरुक्ता स्कूल सिगी प्लान एक्सपर्ट सिंगना चांग अमगा लोनेना पुंगदोन पांबी असि डाइसेक्ट तौदुना पांबी असिदा लेरंबा स्टेम बोरर गी टिन अमा यामना माइ पाकना लौथोकपा ngamkhraба matung पुंगदोन पांबी अदु ngasiदी mahi फजन पान मपुंग फाना पानदुना स्कूल की महिरोई सिंगदा पिजबा ngamle मखाताना स्कूल असगी महिरोई सिंगदा साइंस इनोवेशन की आइडिया हेना खंगनबा हाइदुना तोंगान तोंगानबा पुंगदोन वेराइटी अनि रेड डायमंड अमदी भेरिगाटा की ड्राफ्टिंग तौदुना पुंगदोन पांबी अमदा तोंगान तोंगानबा मखल अनि की मही पानबा ngamle स्कूल असगी महिरोई सिंग अमदी ओजा सिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी सु यामना माइ पाकना खुबांग चौसिन बा ngamba गलोइना आर्ट एंड कल्चर सु महिरोई सिंग सिंथानेंगाय ओइबा मालिंग थाक योबो ngamle हाइकी ngasi leibak sinba thungna pangthoknariba ojaagi numitka mari leinana all kaksing arangpham association sinduna sinpham asida oja leiba oja singi maphamda yaifam mangol nijabagi ahanba thoram amang asi krishna chandra mandap kaksing bazar da pangthokre thoram adura sinpham asida oja guru oina lariba yengkhom neta marangthem iboyama mayanglambam kokangang mayanglambam giridhari naurem raghumani pukrambam mani amadi naurem chandramani na mayai tangban lauduna थोरमदु मपुसिंग ओना सरुक याखी लोनेना ओजा गुरु सिंगदा असम खुदोल पोट कतुना याइफर थौनी जकी थोरम अदुदा नारेम चंद्रमणिना सिंफम असे कक्सिंगदा करमना हरखिबगे अमदी सिंफम असिना ngasi gi samaj asida थोकलिबा देव कर्म सिंगदा करमना थौदांग लौरिबगे हाइबगी वाफम मियामदा पाउदम की लोनेना अरांगफम सिंफम असिदा लेरंबा लायोइख्रबा ओजा 85 रोंगी फोटो दा आइगत लेगत तमदुना इकाई खुनबसु उतकी कक्सिंग केंद्र की लंबी थोंग सिंग असि हेना चौखट हन्नबा मिशन की मनुंग सन्ना हौजिक केंद्र असिगी नोंजु थादा हेना साफगदरबा अनोबा टेक्नोलॉजी ओइबा पेवर ब्लॉक टेक्नोलॉजी सिनदुना सही तरह हेना चटलगदबा लंबी कुंठा मरी हेनबरोम सेम लोइदुना मियाम द खुसिना क्रे लोइनाना वालहौरिबा परेंगी लंबी सिंसु अटेन मतंग मनुंगदा सेमदुना मियाम द खुसिनरगनी हाइना कक्सिंग केंद्र के MLA M रामेश्वरन फोंदोखरे वाफम असी ngasi कक्सिंग सुमांग लेकाइदा लैबा रॉयल एनफील्ड परेंगदा फेवर ब्लॉक टेक्नोलॉजी सिनुदा नौना सेम लोइरबा लंबी मियाम द खुसिनबगी पांगथोक असम थरम अमदा MLA ना माकी वालोलसी पेदुना फोंलोखिबनी मांग मखा तारदुना हाई हाना नॉर्मल ओरिंगै मतम अमदी लान मनुंग असिदसु कक्सिंग केंद्र की ओइना लंबी थोंग सेमबा अमदी अतै अतोपा डेवलपमेंट क्यासु लेपलेतना तौदुना लागली मखा तारसु तौखिगनी लोइना मतम कुइना महागना MLA वरित्रिंगै ममांगदगी सेमबिदना लागलबा लंबी कया तपना तपना सेमबा लोरकले अथुबा मतमदा वालहौरिबा क्यासु लोइसिनदुना प्रजान सथोक ससिंदा नुगाइत्रिबा कया असि कुहन्नबा ngamnaba honagani haibagi thajabsu piki amromda manipur gi oinasu irang asi khara nemtharaklabinina Prime Minister Manipur lakani haibagi pausu leire aduna mahak lakpa matamda Manipur amadi kaksingi tawya ba development singsu tahunaba
taksin hausi haina su phongdokhi nongin da so koi sanga bagi program lai asumaina leptana kakching kendra gi manung da sahi kaya adagi aina lakringai mamang dagi semam draba chatpa yadraba lambi singse koina kuina chatkadawa chai tara ge dagi hen chatkadawa paper work technology sina kanda mathang mathang tharaga yariba makhai athubada kakching kendra gi manung da laiba lambi be si loina ya ma paper work tharaga public chatpada nungaina ba khana singani haiba wapom karse thamaga nang kukhuru jari Sarangthem sagai apunba chawkhat thausil tengwang lup SSACTTL na sinduna apokpa sanglen sarangthem kaksing khunongda pangthokhiba thoram amada Miss Universe India pageant ta Miss Popular phangkhrabi amasung Miss Universe India marisuba runners up phangkhrabi Nirupama sarangthem da asil arangi maikaidagi lengyan memento amadi achama khudol pot kya pidona puning thawathibaga loinana makha tarpa hena mixet porpa ngam oisano haina yai thaujal su piki ngasigi throm aduda sarangthem sagai apunba chawkhat thausil tengmang lup SSACTTL gi president sarangthem sanatomba advisor S ibo pisak advisor S naran nasingba sarangthem sagai gi sakmai ba kyana thorom mapusing oina saruk yakhi Nasi Sports Development Authority Swarana Sinduna Anirek Suba Football Free Crossing Haudok Pagar Mari Lenana Play Su Pangto Kre Haiba Thromasida MD Nazimuddin X Upa Adhaksha Kaksin Jila Parishad MD Mukimuddin X Pradhan Palen GP MD Ishak ISI Kaksin PS Swara OP ML Zulfikar Alam Sheikh President SDA Swara Amadi Halaman Kiana Saruyaki Football coaching amadi Soragi football Sanuri Singidamukta MD Nazimuddin MD Mukimuddin Makoi Anina playground Asibu Fazana Sembi Bagidamak SDA gi Makaidagi Hainga Litan Tagat Pafondo K Nasi Throm Asida MD Nazimuddin ex Super Adhaksana player Singda Apaba player Ama Oinaba Kanaraba Wapam Kasu Tamki Laring thong sanamai temple board na sinduna khelsang lon maru hunba numit ngasi sanamai complex ta maichou konok thengra gi mitamda leisu katuna thromadura Manipur University of Culture gi vice chancellor professor PAODAM Gunindro laring thong sanamai temple board gi vice president Vidyapati Senjam amadi wakhal lamjingba board asigi member secretary Maisnam Sibitaluang board member Kaisham Ibomcha Mangang board member Namoizam Tomba Mangang amadi Loisang Taragi Lusingba Kaisham Ibosawuna Mathang Sina Chief Guest President amadi Guest of Honor Singwaina Saruk Yaki Bagalonena Lamdam Masida Laiba Tongan ba Hiramda Asogo Thawang Loriba Panji Nipanda Sahi Asigi Maiso Konok Thengra Khelsonglon Ningsing Mana Pidana Ikai Khumnapsu Utki From Aduga Mari Lenana Manipur University of Culture MUC Vice Chancellor Professor PAODAM Gunindro na Phono Kibada Aikhoi Laioi Kraba Ipa Ipu Singna Irol Iek Lining Laison Amadi Sana Kanglon Kaya Watana Thambirami Adum Oinamak Ipa Ipu Singna Watana Thambiram Liba Kaya Adu Ngasigi Mirol Aikhoina Ningthina Ngaktuna Thamlibra Amadi Kadai Phawa Thigatuna Madu Ningthina Khangba Ngamlibra Haibadu Aikhoina Khangpham Thoi Amadi Lamdam Masigi Miyamna Ayuk Numidang Khang Khaidana Kurumjariba Laningtau Saramai Asi Hingathan Mamatau Tare Haidana Pongdok Liba Asisu Tobiganu Hingduna Lariba Posak Amabu Hingatansi Haiba Wapamasi Aranmani Lonana Aikoina Matamgi Mamal Kangna Tabak Towa Tangai Fade Matamgi Manunda Aikoi Miyana Hinglivani Masida Natana Panjigi Lamda Tabak Tauriba Miyoi Singna Tabak Amatawa Matamda Puning Hantaba Laitana Tabak Taubiu Kanagum Miyoi Emana Ngang Sakpa Trok Labasu Puning Hantaba Taudana Lamdam Masigi Miyamga Tana Tanaba Yadraba Tabak Am Oiliba Asobu Taudang Loriba Panji Singbu Aikoi Punamakna Yokat Pumatau Tai Hainasu Pongdoki Maduni Equina Tizinoma, which is you Equina Kangri, Kangoma Tangai for the Legacy. Adagi Atoko Wapamna, Mayam Naina, Masista, Tanzania Wapamna, Equina Sanamai, Lining Hingat Yehoena.
हिंगना दम लेबा थाने दे किसी हिंग हुजिसु हिंगी तुंगदसु हिंगिनेबा DFO Bishnupur Waikom Roma Baigi Mieng Makada Division Forest Officer Bishnupur Forest Division Amadi Department of Textile Commerce and Industries Government Manipurna Punna Kusumna Sinduna Ulo Awang Community Holder Sustainable Color from Nature under Rising Accelerating MSME Performances RAMP Scheme Gimakada Numithumni Satrakpa Capacity Building Program on Natural Dyeing Technique Training Asilosin Kray From the DFO Bishnupur Waikom Roma by RFO Bishnupur Headquarter RK Sadananda MSRLM Bishnupur Gi District Mission Manager Gi Angom Amarjit Training Asigi Trainer National Awardee Oinam Brozena Atoba Mitung Sing Oina Saruyaki DFO Waikom Roma by Napono Kibda Training Asigi Pandamdi Bishnupur District Asi Ecotourism Gi Mapta District Oiba unique oiba handloom amadi handicraft ki inot happa oina nature ki oiba oina phangliba u pambi sing masu lokpa yaba u pambi sing khangnaba amadi madusi naraga phi da karam na masu sangani amadi pisabi nupi sing na karam na block namgani haiba hainabagi pandam da tharamasi pangthok pani masina self help group members singi income hengat hanbada achowut mateng oigani haina phongdokke Aikoi gi lamdam sakhat naba thabak ama torokpa matamda politics ka karigumba makhal amata da mari lena de election ga su mari lena de afaba thabak to mi adu phai haigadabni phataba aduna phatte adum haiba ngambagi thona laisi masida aikoina afabaga phattabaga mix up tawduna laibasina sakhat padi laidana maning halle haina MLA S Prem Chandra haikre Wafam Singasi Manipur Sarkar ki Rural Development and Panchayati Raj ki MSRLM na Khungangi Nupi Singbu Semilon Pibam Pagat Hanaba Self Help Groups Semanduna Makoina Government ki Karikaramba Kanaba Kudong Sab Sing Lobu Yabage Haimnu Sing Bagi Matanga Self Help Group Singa MLA S Prem Chandraga Interaction Program Ama Saiton Gram Panchayat ki Manungdaleba VLF Ahum ki Self Help Group Singa Saiton Bazar da Pangtu Kiba Thromda Mahana Pungdo Kibani Thromda MLA S Prem Chandra Saiton Gram Panchayat ki Pradhan M Ibumsa MSRLM Bishnupur District ki District Mission Manager Angom Amarjit MSRLM Moirang City Block ki Block Coordinator S Devi Moirang City Block ki Cluster Coordinator Singh Sakhat Khongthang BLF Salan Khonjil Wathalembigi President KS Ganthoi Anubu Mayol BLF Saitoni President M Bina Amadi Maikai Nganbi BLF Hayai Kon Nganu Kon gi Vice President CS Babita Su Saruyaki MLA Hai Miang Mihut MLA Amo Oina Tongan ba Hiram Kyada Sakhat Naba Amadi Iselise Ima Ibil Singhi Kananaba Haiduna Tauzavani Masida Department ki Lagliba Officers Sing Asiga Puxel Sengna Tabak Tauminaduna Nuksinaba Haibasina Punsilaba Matamda Sakhat Ba Nungaiva Lamdam Ama where Kadoribani Haiki Tramdura MLA Ras Medicity Hospital Impalda Ana Lying Bada Sada Kunmanga Amade Hidak Langtaki Medicine da Sada Taramanga Punna Sada Nifugi Kudong Saba Pangadaba Hakseli Kat Sama Muksu Yantoki Now sing that we Musinaba, high Marisha Kunjalakanda, Sapapan Naibo, Lamdam Warakadrinia. Impal Iski Matripukida Leba, Lay in Kolbu, Eviction Taunaba, Lengang, Order Topagi Mayota, Kulasigi Kunjasingna, Rajbahan, Tomzilakri, Lena High Court of Manipura, Pitokrava, Kulasigi Lam Ekar Kunmatoi, Amukhana, Handokpinava, Amade, Lengang, Toliba Eviction Order, Tokpinava. Yauna Tongan Tonganba Wapam Sing Yawa Memorandum Ama Governor the Pisinduna Taxin Cray Masing Yamlava Kunjasingna Memorandum Pisin Nava Laki Baduda Lay in Kolgi Masing Yamlava Kunjasingna Maite Kun Mutat Payaroi Lay in Kol Tugabi Aroi Sep Lay in Kol Amade Sep Maite Village Haina Pen the Kola Launa Nasi Puntra Matoi Makairum Tavada Rajbavan Tam the Tamzilla Kivani Miam Tomzilla Pau Tabadi Impal Westki Makok Tonga Police Officers Sing Yauna Masing Yamlava First Singna Kanglapat Paring Dagi Lakliba Miam Adu Tatna Honaki Adu Police na think police get thing Mandam Kaiduna Sang Nabahona Bada
मुंगनखी तुंगदा लई इंखोल कनबलुकी लुसिंग बतरु गवर्नर दा मेमोरेंडम पिसिनबा संघनखी अदु गवर्नर मसा लेतबना राजभवन के ऑफिसर सिंगदा पिसिलमखी राजभवन दा थमजिलखिबा लई इंखोल की मेरा पाइबी लुसिंगबी अमन हाई लई इंखोल असि सही हुंबु हुमुद्रा गी मथक्ता खुंदा लेता अदुना लैरक्लबनी अदुबु लेंगांगना कैपिटल प्रोजेक्ट पाइखलकपदा तखाइबा हरकपदगी खुंजासिंगना सही कुन हेना सुफम चाफम खंगना अवाब कया खांगदुना लैरकपनी असिंगबा तंजासिदा नौना अमुक हाई कोर्ट की लम लौसिनबा लेंगांगना इविक्शन तौनबा ऑर्डर थोरकपा यानिंगदे लेंगांगना थोकलिबा ऑर्डर असि लैंखोल की मियामना याबा ngamloi लैंखोल थुगाइनबा पाइखलिबा खोंथांग असि अथुबदा हंदुकदबनी करिगुंबा लैंखोल मियामना तालिबा डिमांड असि लेंगांगना ngami हाइदुना नमफुदा थुगाइबगी थबक चथरकलबदी लैंखोल की इमाइबेल सिंगना मसा मतोमद सुसाइड तौदुना सिगनी हाइना अकन वाफम फोंदोरके अदो आई चाही तरा मापंदी आई युम पंजरपनी आई ने पोचिगी ना बलैना नारबा अहन सिंगुना थमंबगी तौदा लौदानी कोई जे अदुना लैंगोंदगी कोई होंबा सुमंग मंजरोय अदुगा मोइना तौबीबे इबेसन जे थुन हंदोकपियो कोइदी कोई लैरिबा खुंजा जे कोई थाव हाइजिना मै थागनी सिरी तोंद सोसाइड करगा होंग हाइबा तारगदी मोइगी छलबुंग वैगे हाइबदुगी कोई पामदे अदुना कोई होंगा सेशन 2025-2027 की डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन DEIED तमनबगी एंट्रेंस की रिजल्ट सनब यारोय इंक्वायरी कमिटी में हाना सेमदना थिदोक थिगतकदबनी हाइना देशांग सेक्रेटरी एजुकेशन ओनाम रमेश ना फोंदोखरे वाफम असिगसी देशांग हेडक्वार्टर्स ता पांगथोखिबा पाउमिसिंग मिफम अमदा महांग फोंदोखिबनी महांग मखा तादुना स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की मियंग मखादा 2 years DEIED तमनबगी दमक ममांग थागी त्रात्रेता DEIED सेंटर सिंगना पांगखिबा एंट्रेंस टेस्ट असिगी रिजल्ट लाउथोकपदा कैंडिडेट सिंगना फंगखिबा मार्क का लोइनबा रिजल्ट अमा थासिगी तरा फावई मनुंगदा हाइदोकदबनी मार्क का लोइनबा रिजल्ट लाउथोक्त्रबदी हौजिक DEIED की प्रिंसिपल ना थोकलिबा सिलेक्शन लिस्ट अदु सनबा यादबा रिजल्ट अमा ओइना लौगनी 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन अदु तमनबगी दमक एंट्रेंस टेस्ट याउरुबा कैंडिडेट सिंगना देशामदा वाखलकपदगी देशामना यंगसिलबा मतुंगदा अथॉरिटी सिंगी मफमदा अककनबा मतमदा कैंडिडेट सिंगी मार्क का लोइनबा मेरिट लिस्ट अमा थोकनबा तक्सिनबगी फिरेब असि लौरकपनी ओजा ओइनबगी ट्रेनिंग तौबगी एंट्रेंस टेस्टा नत्त ओइदबा तौवे अरुण अथुप खंखरगनी हाइबगी मतागुमना कैंडिडेट सिंगना फंखिबा मार्क फावबा खंगनदना मेरिट लिस्टा युमफम ओइबनी हाइदना लिस्ट अमा हेक्ता थोक्सिनबसी यामना लानबा अथॉरिटी सिंगी खोंथांग अमनी हाइना फोंदोलगे अंगमनो हाइबसी उलक उथोरक्तबा सिन मरम ओइरकांदा ngasi अखोइदा देसामदा तोंगान तोंगानबा माहिरोइसिंगना अखोइदा कंप्लेन तौबा मैमम लई कंप्लेन सिंगी मनुंगदा यामना मरुइन हक्चिन लौजरकांदा हाइरिबा कंसोलिडेटेड लिस्ट असे मसी सेंटर खुदिंगना थोप ngamdribse मसी करी ग्राउंड करी वखलोंदा नत्रगा करम्बा मियोइना इन्फ्लुएंस तौरकांदा मसीगी सेंटर की सिंगदगी एग्जामिनेशन थारिबा कैंडिडेट सिंगी लिस्ट से थोप ngamdribno हाइबसे वर्ल्ड फिजिकल थेरापी डे 2025 का मरी लेना ऑल मणिपुर फिजियोथेरापी एसोसिएशन सिंधुना 1 day फ्री फिजियोथेरापी एंड अवेयरनेस कैंप अमा सलिबा थास की निपानदा कोंगबरे लेबा ऑल एज होम दा अमदी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनबा फुवाला हाई स्कूल दा मफम अनिदा पांगथोकदौरी मसिदा फिजियोथेरापी चथरिबा मियोइ सिंगना पुन्ना सरुक यादुना कैंप असी मपुंग फाहनबा वाफम एसोसिएशन की माइकेदी अपील तरुकली वाफम असी मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखिबा पाउमिसिंग उनबगी मिफम अमदा एसोसिएशन असी सेक्रेटरी डॉक्टर लेशांग थेम रोमेन कुमार मैतेना फोंदोखिबनी पाउमिसिंग उनबा अदुदा महान मखाताना हाई फ्री थेरापी कैंप असी हेल्दी एजिंग हाइब थीम दा पांगथोकदौरिबनी कैंप असिदा पीरिबा खुदोंचाबसिंग फिजियोथेरापी तौरिबा मियोइ सिंगना लहौनबा वाफमसु अपील तौरखि लमदम मसिदा नत्तना इंडिया दा लरिबा मियामदा हौजिक हौजिक तोइना वाथोक लानथोक थोहलिबसी पैसानानी मरम अदुना पैसासिंग नियम सुमना पाइब्रा अरानबा माइकेदा सिनरिब्रा अमदी कदाई कदाई लैरी हाइबा खंगधनबा AI पावर करेंसी मूवमेंट ट्रैकिंग डिटेल सिस्टम अमा लेंगाकना हापियु हाइना
Universal Family Party na phongdrok le hiram asige mari lenana ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba pau infam amada party asige president ngasepam nilakantana hai sel paiba amadi ranjiti tawriba miyoi singna sel singasi aranba lambida sinaduna lebak asida makhoina tawningbada tawriba asigi mayok nanaba AI power currency movement tracking details system asi paisada hapio tha asigi ani suba sayolda state asida India ki prime minister lakani hariba asi lakpagi matam oidre state asida irang horakpa matamda laktuna thokliba irang asi lepnaba laklamlaba wargadi irang asi losilamduna ingna singna leramgani haina phongdoki koi India ki phiban da leiba adumba population sing aduga chamanaba Manipur se jati kunsa bring wa tar je koi chalum da charga nuchi charana chingni tamni khai da bida koi yam ingna chingna huminaba ama mani India ki adumba lenga haitraba sasan pai ba haitraba mayam asida koi khudon taminaga India ki politics je hongba pura kanda India ki uji Lebak ki irang na maram oiduna ima tampha lairambi wangugi langman lai harau bagi thorom pangthoktana lakhiba adu sahi sidagi hoduna ima tampha lairambi gi langman harau bagi thorom pangthoklagani haina lai committee na phongdrok le wafam asi ngasi ima tampha lairambi wangugi langban lai harau ba mathoi tamgadaba asigi maoinana kumbi SCG MLA S Prem Chandrana imagi sana sangai gi nauna masumen taiduna repairing tawba aduda laifam panadagi committee gi mihut amasu oiriba Hanagi Wangu Gram Panchayat ki Pradhan El Sarad Elis Tonana Phongdokibani Mahakna Makha na hai ima tampha lairambi Wangu gi harau mathoi kab gi thorom asi kalen harau ba amadi langban harau ba haiduna ahalup pana amadi laifam pana Wangu gi pana animak ahallaman haktak tagi chathaduna kumot kumja khudingi ima gi harau mathoi kab gi thorom asi pangthokton lakli thokliba irang asina lebaki oina nena tadabagi phibam amada lakhibada ima gi langban harau bagi thorom pangthoktana lakhibadu lamnam sida ing tappa phibamda khara khara hanjilakpa horabanina handak lakadaba langban tha ima tampha lairambi gi harau mathoi tamnabagi thorang toriba asigi iroinana imagi sana sangai ase nauna masu mamen kaya taiduna masak thokna yamna phajana kumbi asigi MLA sanasam Premchandrana tawibaginamak ima tampha lairambi harau committee halup pana amadi laifam pana wanguna haningai leitana tawiman khangba Galoinana, Tungi Punsida MLA Taruba Tabak Kurimakta, Mai Pakpa, Imana, Pina Ocean Haineso Fondoke. Masana Masabu social activist Nisu Hajaba Kumbi Bazaar Committee Chairman Jaya Kangembamna, Mediada, welcome to Kumbidagi Wangu Pawa, Lambigi Pothole, Mansinbagi Tabak Surakpada. Lephan kibadu BJP kumbi madali president hairak padagi tokibani haina phongno kiba wafam singado yumpham yaudaba oidaba padaba BJP kumbi madali president bu mingsat thian ba honabani haina BJP kumbi madali president seram ango snana phongdo khrei wafam asi ngasi BJP kumbi madalna sinduna pangthokpa paw infam amada BJP kumbi madali president phongdo kibani seram ango snana hai July gi tang 13 kido kumbina sinduna ibado ising chaibi Laibung Kumbida, Kumbi Municipal Council ki Ward number 1 dagi 9 phawbagi manungda leiba local leaders sing club sing mara paibe sing yauna pangthokiba mifam amada Jaya Khangembam masasu saruk yakiba mifam aduda pothole menduna lambi semnamba adu semba toklo MLA Kumbina tha ani gi manungda lambi semlagani haiki hairiba wafam masi adu numit aduda BJP Kumbi mandal gi president oiriba angu sana mahak masana suhai haikide wafam adu Haiki de Haibaki Sapsaba Praman Singh Numit Aduda Tin Kibamiam Kangani. Welcome to Kumbidagi Wangu Tongkong Pawagi Lambi Singh Paktok Sautok Rautona Sem Naba Sahi Sigi Jun Tha da MLA S Prem Chandrana Kumbi Sigi Ima Ivel Singh Yauna Koin Satron Yakin Karabasu Singh Kibasu Lake Kervani Makatana MLA Lambi Pim Kahena Soxilakpa Asida Praja Miamna Awaba Kudongsa Bukaya Teneriba Asidagi Karada Orbasu Kornaba Haiduna Hariba Lambi Si Semjinaba Haiduna MLA Thorang Pawa Tawamatam Aduda Nong Kahena Subadagi Nong Kara Harba Matamda Lambi Semba Honaba Thorang Tausi Haiduna Lainering Ikuidana Jaya Kangembam Amadi Kana Kanangumba Mukrana July Tada Porthol Menduna Lambi Semba Horaki Lambi Semba Du Makogi Kudongsadaba Haigadra
मियामदगी डोनेशन फंगदबगिरा लंबी सेमबदु कुंबी हाई स्कूल योरमदाई फावबा काबक काबक सेमलमलगा तोखिबनी जया खांगाइबमना असुमना मियामदा लान उहन्नबा मखाताना होनरलबदी कोर्ट की मतेंग लौरगा लोगी ओइबा सेराक फंगनबा खोंथांग लौखलकनी हायदुना लंबी असि सेमनबा PR गवर्नमेंट असिगा तानरगा अथुबा मतमदा मियामगिदमक्ता लंबी असि अथुबदा सेमनबा तरुगनी हाइना फोंदोके All Manipur United Clubs Organization ga saminariba district organization ama oriba Thawal District United Clubs Organization gi general body meeting ngasi ayuk ta khabo part 3 makha lekai de leiba moirangthem baby gi babu gi mamang sangoi da pangthokre mifam masina ATDUCO gi mamang gi tam gi thau pugadam sing dissolve tawkhiba loinana mathang tam gi thau pugadam sing khankre sahi ani gi tam gi thau pugadam sing khalab sing manungda president oina lesang them Rajen general secretary da sapam sanathoi treasurer da longjam dijen publicity information secretary da thoksom akendro yauri ngasi gi general body mifam aduda poirei leimarol maira paibi apunba Manipur branch ki oina leiba Kukampal gi president ima maipak amadi members sing amuko gi secretary organization Laisam Krishna Chandra sina singmasu saruk yakhi kanglai yelho sengak na sinduna sam kunga pan suba lamyanba hijam irabot ningsing thorum ga mari leinana lamsang lamjel ama pangthok lagani haina phongdrok le hiram asige mari leinana ngasi Manipur press club ta pangthok pa paw infam amada KYC gi advisor Sana lembina hai pangthok kadoriba lamsang lamjel asi nupa amadi nupi gi oiba category ani thokna pangthok kani nupa gi oina pungdong bamda leiba ningsing khubam dagi lamthaduna Johnson Higher Secondary School da panthungam oigani khunai sigi oina hiram khuding makta saruk yaramba satra oringai matam dagi miyambu lamjing duna lakhiba lamyan bagi mapok tha amadi laikhidaba tha oriba Langan tha asida KYC na singadaba thoram asida miyam saruk yabinaba mahagna appeal tarokli individual voiceno club voiceno Eastern Sangstar voiceno punna magna hairiba irabot ningsing thabum masigi manungda September gi tang puntha da pangthok kadoriba lamsang lamjenda saruk yabi haiduna amukta suhanna miyam da nolukse Atai sahi singda thopugumna kumsi sahi su Yamuna Turel gi ising imai khudong thingai wale seli national capital gi mafam kya da Yamuna Turel gi ising chancellor kre yum kaya gi meo sing mafam hongdo han kre nongkan subuna maram oriduna Delhi amsung NCR da ngasi ayuki abda Yamuna Turel gi imai danger mark ki masak sen ki Delhi da Yamuna gi warning mark meter sani ga subna mari dasming manga ni aduga danger mark na meter sani ga subna manga Dasmi Kuntram Doini, Delhi gi all railways bridge da Turel gi imai sani ga sumna taret Dasmi Kuntram Doi meter yauki ayuk pung nipan dadi meter sani ga sumna taret Dasmi Kuntram athoi da hantaki adum oina Yamuna Turel gi imai danger mark ki mathak ta sen ki ngarang ayuk pung nipan da Yamuna gi imai meter sani ga sumna taret Dasmi nipu nipan da sen ki all railway bridge dana meter sani ga sumna taret Dasmi nipu taret yauki haiba Mark asi lising wasapan hum doi gi tungda hum subak khwaidagi wangbani hairi Afghanistan gi kha thangba manung sensing mafam sida homlak suboina ngarang numidang magnitude manga dasmik taruk yauna yoha haki yoha do local time kunga dasmik yakai taruk ta haki bani kunarama sung nangar har province singda leiba miam yoa habdur ipa pakana ki hairi misimina ki paudi laikide kunar province hospital dadi asopa mi tra tret pukhalaki haibagi report likhi haukiba nuwajing numit hakiba yoa adu dadi mi lising amaga chahum ga hubuni pan seki chani ga lising ani ga chamun marphuna asopan nangki haibagi report laikhi yoa habaduna khungang kunga manga da son ki hairi sanabagi pauda District Kang Association Zirbam Sinduna Thasgi August ki tang kundagi hoduna Zirbam bi bauprada leiba Lamlen Community Hall kam Kangsangda Zirbam Kasaramadi Hala Kandi ki Kangkut Kunma Thoina Saruk Yaduna Sanani ba Traga Manga Suba Led RK Lalasana Memorial Mix Kang Tournament 2025 ki ngasi saniki ba
Anisuba knockout round match da YLCA Dibong Kunauna MNCB Ningthembam bu Panjaltra Tukatareta Maithiba Piduna MNCB bu Ningthembam tournament asidagi lehore heyung til pungama taba matamda yawol bi Sampanagar ga Isel Club Dibonga Sanagani Hairi Hojik Aroibada Moroi Pahun Piri Teachers Day ki thorom Paksana Pangthuk Nakre Numit Humni Satrakpa Capacity Building Program on Natural Dyeing Technique Training Ngasi Losin Kre Lay in call eviction Toba Yaro Haibagi Kunjasina Rajbavan Tomji Lakre Luinana Yamuna Turelgi Ising National Capital Imapam Kayada Sensi Lakre Ngasi ko inadi image parum sanok sa matang sa lojere miyambu amukana kurumjari